بینرین هجا دو لدیر حافره هزین حکومت و گوهس ایریشین نقطین قصدی کر دوی چرچوبه دا جی خود خریطه دا جی درده که لگوری خویادی که اف نقطه اکو دیر حافر و همان دمی یا حلبه ریکا دنابرا ویناده لوی داری نقطه هری داوی یا دنابرا قصده و هزین حکومت و گوهز ده آنگو خاله هری سرکه اف لباشوری روشلاتی حلبه دی که ایجار چه بو هزین حکومت و گوهز کومن به سروبر ام به دیسپلین کری ایریشی قصدی کر جخوا دوی چرچوبه ده جی قصد راگهاند کو پشتی ایریش لسروانه هاته کرن وان برسف دایه دوی چرچوبه ده جخوا لمن بجه جه همان دمه لطبقه جه دیسا اول لبو تفگره هزین حکومت و گوهز لگلوینا جی چته شانه این دایشی زیده بو جخوا دوی چرچوبه ده جی تی راگهاندن هم ین پیوندی ین راگهاندنه ین پیوندی ین حکومت و گوهس راستی برواجی کرنده بیشن اکو جدیر حفره هزین قصد ایریشی هزین حکومت و گوهس کرنه لی درباره وی که در قصد راگهاند کو اف ایریشین کو تینه کرن پیشی وان کر آنگو اف کومین به دیسپلین کری وان ایریشی کرنه پشتر جبو برسف داینا روا قصد جی پاراستنا خواه کریه برسف دانه لگل بیناجی خاطر راگهاندن بانک لهزین حکومت و گوهس هاته کرن هزین خوین کومین خوین به دیسپلین کری و همان دمی پاش ده وگرینن بگرینه و تابندی آگر بستا که هی پیک بیننه و داوی لوان تبلیغوین که دم به دم در دخیلنه بیننه كله قصف من الاحتلال التركي. ev malên sivîlan ku ji ber toparana çekdarên gerîdayê hikûmeta veguhêz a Sûriyê ziyan dîtine. Duh bi şev nêzî Dêrhafirê yê Rojhilat Başûrê Helebê çekdaran bi çekên giran dest bi toparanê kir. Wekî tê dîtin li gundê Qewas derbel xanî û erebeyên welatiyan ketine. وهذا البيت اللي ضرر واحنا الحستين بقرية قواص نبعد عن الجبهة 12 كيلو متر والغذايف جاء طف فوقنا وفاتت شظايا من الشباك نجوا على الغرفة الحمد لله ما بخسارة أرواح الحمد لله رب العالمين الخسارة صارت خسارة مادية والف الحمد لله ضرب محطة الكهرباء الهدف قطع الكهرباء عن المدنيين وهاي محطة الكهرباء Li tenişta vê ekê stasyona Babirê ya avê jî bu armanca toparanê. Ji vir av digihêje Helebê û tevahiya gundewarên wê. Hêzên Sûriya Demokratîk di çarçoveya parastina rewa de bersiv da çavkaniya êrişan. Qesedê got ku îdayên rêveberiya ragihandin û pêwendiyan a Wezareta Parastiniya Hikûmeta Veguhêz nerastin û pêşî komên çekdar ên bêdîsîplîn êrişî wan kiriye. Her wiha piştras kir ku wan mafê xwe rewa bikar aniye û bersiv da toparanê û destnîşan kir ku hewldanên Wezareta Parastiniyên berovajîkirina rastiyan xizmetê li ewlehî û aramiya welat nake. Lewre bank saziyên peywendar ên hikûmeta veguhêz kir ku pêwîst e hemû alî bi rêzgirtin nêzî agrbestê bibin û divê Wezareta Parastiniya Hikûmetê li hemberî komên xwe yên çekdar ên nedîsîplînkirî bi berpirsiyartiya xwe rabe. Li gorî agahiyan ev ne cara yekemîn e ku komên çekdar provokasyonan dikin û li dû têkdana agrbestê ne. Nexasim ji piştî îmzekirina peymana dehê adarê ve ev kom welatiyan li ser rê digirin û dem bi dem êrişî rêbendên Xesedê dikin.